Saluti a todos, señores e señoras, e benevenidos a sas previsiones de su tempus pro casa, martis sus 7 de Trígulas. Sas condiciones de su tempus a sopra de sa Sardigna vidine chelu generalmente serenu o pagu nuilu. Sorventos ana solare debiles e de direzione mudongias, chi in fortios da su cape suse manca in su sulcis e da su cape suso e diretta in sa caddura. Sormare se santa mostrare metamovidos o abulottados in sa banda occidentale, movidos che il movimento de sas undas in aumento in sa banda de su cabesusu, pagu movidos in sos atteros settores. Sas temperaturas mínimas sun previstas che na mudar de rilievo, Casteddu 21, Tattari 17, Nuggoro 8, Aristanis 20. Sas temperaturas massimas sun previstas in aumento in su cabesusu de Manca e in falada di zero in atros logos, Casteddu 33, Tattari 31, Nuggoro e Aristanis 28.